Ay ma'am, ay ginungsilba ngang ngasi joy na loss kuya taba profit and the loss kaya ang kamo mamungay na pulay. Ngasi 2021 SSC ZG 2021 lang ba question ni. Andum sa ngamdang ba question ni ay na dum kangkalaga toy nang ba question jing dum may na pura pa ni. So the question je hana pa ko. When are the brought by a shopkeeper at the rate of the rupees 1,200 for the 150 pen, and the sold at the rate of the rupees 1,620 for the 180 pence. His profit or loss pen percent is ni maputo ni ahambada shopkeepers na layrisi pen yankhaida pen 150 da mana laysi 1,200 rupees adu mana muk sold tawre kaya da 180 pen je kaya ko 1,620 da tawre adu di ekoi na ahambada noin khangdabadi si pen yon baga masingji aduga yolisna 180 amana 150 de yon bani adu tadi mana leiba bai mana leiba 150 gi pen gi kaya lupa pelam da kaya pigi jahana puto kada ba koi na adu tar gadi bai kaido ba 150 pen ji ekoi mana leigi basi kaido gi ko pen ji kaya da leigi bano na hai tar gadi pensi rupees kaya no 1,200 ne adu tar gadi pelam da kaya pigi no koi na puto kaya ita di cost price per pen nya puto kaya tar gadi kaido gada gaya matam da 1,200 da so may chikra singre ay ige mga 1,200 da 150 na divide toraga 150 0 cut togre adu taragadi 150 lawre 8 na yari ko 8 na yengo 8 5 ja 40 8 1 8 120 dum tare sini mana laibis adu di mana mu sales togre jew sale gi mu je na jew adu taragadi sales kaya mana pen yong ito 180 ni masay mani yong ito pen 180 rupees kaya da 1,600 1,620 adu itaragadi masagi yenga je 1,600 sida ko 1,620 sida mana kaya na divide to gada ba 180 na 0 na to 180 na adu itaragadi cut to itaragadi kaya tare si je cut to yenga kanda di 9 na tare ko 9 tare adu itaragadi part pelam da kano tore lupa mapan sales togana aduga laibna pelam da lupa nipane lairisi adu itar mabani gi profit chi putho je kya no putok taragadi profit par pen da putok taragadi profit par pen hai taragadi mana leibudo dagi yon dagi areibudu khaido adu itari kaya tare 1 hai gadi leina lupa mapan leibina lupa mapan aduga ngasai kaido gebu leibina lupa nipan yon bana lupa mapan adu itari gadi ngasai gi ayon dagi areibudu khaido tar gadi lupa magi profit pangyo mana ngasai ai na ji hairi duni leiri sina leibina lupa nipan yon bana mapan adu itari ayon dagi ngasai aribudu mana leirubudu adudo khaidoga lupa amne sini magi profit ai adu tari next mana hai profit percentage putho na hai koi ek sijina ba formula duni profit percentage ai taraga di koi na khaidoga the game to the profit cost price into 100 adu taraga di profit che kya no lupa ma cost price di kasai kya no par pen da lagi bido salere mana hai par ngasai 8 rupees ni adu itari 8 into 100 masagi lai sare adu itari gadi sida hai 8 sina 100 da divide toro
ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ 12.5%ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯕꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯕꯤꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 12 ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 12.5% ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯪꯀ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯨ